women rep na my colleagues MCAs, andu makia mwathi, andu manya ururu, andu manyere, nginya Naikuru, mumega inyunde, kounja mumega, nimuendete Rigathi wa Gachagua, ni mundu wanyu, ni mwana nioka kia mwathi, kuri ari ndio, andu akia mwathi wa mbere kumucokeria ngatho muno cia mwanya na matongoretio ni deputy president ni undu wa kuona na kurugama na family no ya cucu tondu kumarira cucu akuire murugamite nani pio mheshimiwa deputy president Gacheri na Murango na my colleagues na andu monde mairie no ya gwakwa Baragwe na ni no ndimuboere Ngai endere kurugama na inywe na endere kumutuga na mugindo nyingi muno cia gututugaga uyu komete aba ni cucu na ni uboro ama cucu ni anderete abakia mwathi ino ni kanitha yakwa ni kundigiriro moko ni kundabatithirwe na cukuru yakwa yake mwathi secondary ndare gwa Kianyaga ni Karaba tuthiete na cucu uyu akiuga maxima ciakwa ciari nini ni kundairwo ni deputy president ndokire cukuru ya Banyunjurite gwa Kia Mwathi secondary a mixed day school na ngithoma wega na ngithoma na maruru makure gwa Kianyaga nginya ngiga B+ ngito University ya Nairobi na tigane cucu kwaria mani ndingiatoborire ndingiathomire na cucu akuthomithagia na design yengi ndio ya mithomete ku no akiri ndagitari tondu ino yake okaga kwenderia gwe agakwira umenye thogu angiaceragira kama kiroko deputy president ndamugira cukuru Kia Mwathi primary kiroko okia kamenegu acoke athi cukuru bo kamenya wero kama kiroko tathiete cukuru uyu cucu ngiuma cukuru aba kumuthenya mwenda ciretie ati no njererwo Gacirani ndi form 3 bau atiri ndi na arata riu no menye nake cucu ndi akiri mubonoku no onaga maundu monde ta kamwana arabitia no riu muthenya ucio ndabitire ndi anathi na Saimo muci ndianenukani nao ndenukanire na keretu ugu tukithia ya kirigo cucu kumbe ari mugunda abakia mwathi na akiona ndari ngoja okire ambeti nani mbe na ngunyo akenjuragia no mwire tunginukani nake cukuru ngima tondu ari day school na cucu uyu tigane guturera wega ndina mono mundi ninge MCA tigane ritwa riake na guka ndagitari no ukorwo na nyumu tingiamenye tondu ane ari ritwa rinene togu andu maitu oni mano tukwenderea kurugama na wira mwega cucu ararutaga ona maundu acu twerwa magwa kariko riake bare no tukubanga muthenya ungite na mathiko na arata makwa ara twina muguku ni muigua no nginya tuike ona akwa ni Thanksgiving yemwe ya petitioner oya gwito Mathenge ni undu akugia nginya kutonda bare kirugoya ya kurugamia kindaga apiswe na turamero na mwa apisa ira ithwe tu deputy president witu ni umwene tagwatia ona mwa apisa renge na renge ithwe abatuteruma deputy president witu tagwa Rigathi wa Gachagua na mukumenyera nginya miaka ethire 5 na Gacheri wira uri rutite endera kurugama na Rigathi wa Gachagua na andu maitu makia mwathi Rigathi wa Gachagua na Baragwe na Gicugu maranjira atiriri renge tutigacokera gacira kau turathire tutikathire renge thirikari-ini tutebangite Gacheri ni areto baunja ithuĩ turuga na ndariganirwo kuga ngirekia cucu yakomete aba kumuthenya twathiite kumwona thibitari na aturirie na Gacheri na Murango atiriri na arari mundu akwari kithungu atwarire what is wrong with our president tone ararumagira nginya ciaca no maratengeretie Rigathi wa Gachagua maramuringa biu nginya na kiboi no turamera inyuĩ muthenya no gwika atia no gukinya ngwenda kuga andu maitu mabaragwe na Kirinyaga ni marekunyire gutu na ithuĩ ni turugire ringi tutirathi kurumirira andu tutebangite na ni ndrenda deputy president no nginya thikiririe na ni ndamani arathikiriria ithuĩ Kirinyaga tutiracoka kiama kiu turi tondu ngikwa ni kiraregire the witu no mwana gegwitikira uria ciana magetikira kama wa Murango Gacheri ni kugekwirisira kiama kiu Mathenge wanyona no akinya bandu kyo guturera uyu witu we wibange uratwirie tubore ni tukuborera no unyitirwo ni mamu itu na boys
no nginya utunyitire tubana andu makirima na ithu andu makirima turakwira atiriri gaceri ko ikithungu biu kathomere Kabare Girls onako nindikeraga kathomere cukuru tena ritwa rinene ria primary gukira riako tonda thomagira Kianjiro na kia Mwathi kathomagira primary etagwo Kiangoma no aba ba secondary no bokanjindire na turuga deputy president aba no nginya tunyitanirire utucokaniririe tubana andu makirima na tondu andu ani maranyitire na marono rorekirwe miaka te mingi ni miaka iri no tumiririe na ndira matutiugite ndo deputy president o mawakiri no mararuta wira nginya court onda renda bero kirugani ndathire court of appeal na wakiri wakwa ni Ndegwa Wanjiru na Gaceri Gaitu na turapambana na court ondeo na ndina mama Njanjiro mekuthikiria cira witu wega na magatua cira mauge Rigathi wa Gachagua amunyirwo ni agicimo uria gutagirire amunyirwo oru ni MP wa Mwea na uria ungi wa Kirinyaga Central na NGK uria gutagirire na niguo abe power ya gukaruga maringi mwaka 2027 kana mungienda atia murenda tutiganire na cira kana twende na cira tuthi court of appeal na tuthi nginya Supreme Court na niguo Njanjiro nginya magatikiria Rigathi witu turugamane na andu aya maratonia mathina thaici na ni makamenya ni tukamonia karukungu kana atia the deputy president no ndumiriri mwende na emwe ya andu mabaragu na Gĩcũgũ na Kirinyaga ithu turakwira atiriri twendete tata wakwa Akiamugu ya wake munye muno uria gwitwa Ngari no andu aya maranjira tutirathi na kiama giake no nginya tubange unyite murango aba unyite Gaceri na andu monde makirima na no nginya tuthondekere kabathi karia tukonia andu aya mangi rukungu nako na turakwira kabathi karia ukuthondeka ubane the witu wa kirima turenda gukubeo mweretu umwe witu wa Kirinyaga for free umutwe secretary general niguo akambage kuna kithungu kionde na mweretu ucio to Gaceri Gaitu nake mzee wa boma banake nani ni tukumunyitirira na niguo tuthi bau bange ngwiciria ngukinya bau andu aitu ninde mwendete muno na ndenda ndimwitire wakiri witu tondu ndakumwita aba Ndegwa tarugamite ninju mung'ang'anu na ninju ari mwena uria na umwena tondu we urugamaga na Wanjiku no kwina mundu mwe murata wa deputy president muno njamba yumite aba njamba turamitikitie muno njamba turonire kirumira deputy president egwitwa Njomo irokera twiranire ndagiti kia MP Gĩcũgũ turamithikiria tondu turamenya ni murata waku kumbe ndarari murata wa ma ati Mangai ni andikite affidavit ya gukwendia kure Senate akuga ati we ona maundu acumangi ati aburirwa thimu ni Icũng'wa akarumira Icũng'wa akatiga muthuri ona ni amurerete turera Njomo twe aba kia Mwathi ni turonire affidavit wandikire Senate no nawe ni ugutukora aba kia Mwathi kana mukuga ati andu aitu ni arekire wega ugu naguo endagia murata waku kiogu ndenda kumwitira wakiri agwitwa aba Ndegwa Wanjiru atukethie. Thank you very much. His